Bo na nijoro narebye usibye ko n'ubu nyine narebye nijukiri imbere muri aba bahatana keretse bamwe bantambuke mu gicuku kandi byo mwijoro ntahuze umenye kwabyo mwijoro abimyijima myinshi hanyuma se ninde mu ugukurikiye kora musiga nk'intera ingana gute ninde ungurikiye simwibuka neza ariko ungurikiye murusha amajwi 18 mu gicuku nyine yashobora gukorwa ikintu kidasa usibye ko biragoye kuko mu kumanywa nakazi nijoro nkabizitiza amasengesho tugiye muri kariyeri y'igisirimba jewe ntibaza jewe agomba kuza uwa mbere jewe ndi uwa zero ni ngaho ndi uwa zero hakabona kuza uwa mbere jewe ndabanza kubera iyihe mpamvu jewe ibi bakora nije ubitekereza mu by'ukuri nuko abantu bazagenda batanga komenti zitandukanye kandi ndabizi ko n'ubundi hazoze zitandukanye n'ubushize niyemeye n'ubushize narabivuze kandi icyo mba ngendereye si feedback z'abantu imba ngendereye ko message itambuka ntabwo nita kuri komenti y'uyu mugabo uko avuga y'ikinyamakuru runaka y'umucuranzi runaka wanyumvise. Urakoze cyane mwe mukomeje gukurikirana ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Murabona mikrofone mfite hano, buri mikrofone ifite ikinyamakuru ihagarare, si ngombwa ko nza kubivuga aho uri gukurikirana ico kinyamakuru cari gihari. Tukaba turi muri gahunda iteganyijwe n'iposho niyo tugiye kuvugaho, n'iposho ku minsi niposho sinibuka iminsi 29 aho azaba hari finale cyangwa se gutanga ibihembo bya Mulenge Award. Iki gikorwa rero hano turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, bamwe bana nominees, abandi n'abanominees urebye hari bamwe mu biganiro mwarebye mbere, harimo n'abandi banominees bagiye batandukanye nubwo nagiye numva bisararanga. So abo turi kumwe rero nibo tugiye kuganira, reka mbanze mbakire bivuge amazina yabo hanyuma dufungura ikiganiro. Ntabwo ndibuze kuyobora ikiganiro, birabanka debate nubwo akenshi umunyamakuru yayoboye ikintu bisa nkaho yayoboye n'ubundi. So kuri mikoro ni jewe Museveni Eric Rugambwa, reka mpere ibumoso bwanje nawe mwakire hanyuma yibwira abadukurikiye ngaruke n'iburyo nitumara twinjire mu kiganiro nkuko bigomba. Karibu. Murakoze cyane, nitwa Gasore Blaise, abenshi bazi ku izina rya BEA. Ukaba uri umwe mu banomina cyangwa bahatana kino bino bihembo cyangwa se igikombe nkuko bakunze kubivuga? Yego. Ku yuruhe category? Yaba pianist. Abacuranzi ba piano cyangwa se keyboard? Yes. Cyangwa se synthesizer? Ayo se namazina? Yes. Reka rero nje no mu buryo bwanje nakire umushitsi nawe cyangwa se umutumirwa turi ko mu kiganiro, hanyuma nawe yivuge, hanyuma nze tukore deba mu buryo mu mwanya mutoya. Murakoze cyane, ku mazina ni bya Mungu Etienne, nkaba nkorera ikinyamakuru cyitwa Mind TV. Rero murakoze cyane, tuze kubana muri iki kiganiro twitegura kuzatanga ibihembo kubitwaye neza. Ese nawe uri umwe mu ba nomini cyangwa se mu bahatana? Nje ndi inshuti y'abahatana bose. Yeah. Sawa rero, okay, none twinjiye mu ngingo y'uyu munsi. Iri rushanwa waribonye gute BEA? Bo ndako naribonye nararyishimiye gusa. Mbona ni igikorwa ciza gihesha abantu gutera imbere ndetse kikabahesha n'andi mazina. Ufite ikizere ko uzaryegukana? Natambutse bikiri imigambi yo gutegura no rushanwa. Gute ibyo bintu wabisobanura? Kubera ibyo bashingiyeho ndumva mzujuje atabuze na kimwe. Wowe mugenda akira numva ni Dr. BEA pianist, ariko ndibaza ko ari mu gisirimba gusa. Bazaba uri kureba igisirimba gusa cyangwa ni mu keyboard yose afitemo ubudogiteri cyangwa uri dogiteri ahantu hamwe gusa? Ese ubundi ucuranga igisirimba gusa nibyo ashatse kuvuga? Ncuranga na jazz, ncuranga na sebe, ncuranga na zuke, ncuranga na rumba. Subeni. Oye. Ngwacuranga na subeni. Subeni ni izina ry'umuntu. Ni iryayo. Ngwacuranga subeni. Okay. None se wowe ko waruvuze igisirimba gusa? BEA umuzi nk'umuntu ucuranga igisirimba gusa? Ya BEA okay, nzika curanga igisirimba gusa. Ariyo mpamvu ndumva igikombe yamaze kukiha kandi abagitorera hari abamaze gutora. Ariko asobanuye n'ibindi acuranga. Wowe ntabwo wemenya nawe? Gusa nuko numvise kacurangamo na subeni.
Okay, BEA irushanwa uvuze ko wamaze kuryegukana mbere yuko rijaho. Ese uzi ryarateguwe nande? Umuntu waritegura muzi? Cyangwa se abariteguye? Bon, inzimu umwe witwa Papa Legend. Usibye ko ambwira ko barimo bategura amarushanwa, namubwiye ko nje ntagomba kuja mu irushanwa. Ubundi nanjye ndi umu legend. Ubundi nje nakagombye kuba nkota abarimo bahatanirwa. Ariko nyine kubera ko byanze ko ngomba kubamo, urumva ndagiye umunyeshuri yorusha mwarimu. Muziye nzira. Kuko njewe nangaga ko nja mu bahatana. Kuko aho ngeze kameme abantu bagomba kwemera ubusaza bw'abantu. Donc nkaja mu bakota ababahatana. Kuri wowe bari kugwiga igikombe utiri uja mu irushanwa. Ubu nyine mba nkibitse nari kuza handi canje kiri mu nzu. Okay, none iyi no gahunda kurayikurikirana kurabona abariko batora bimeze gute uhagaze gute kukizo. Uwo kuravuga uko ubu bibona cyangwa se kubyifuza. Ese aho bariko batorera amajwi karatangwa n'abantu bariko batora. Kuri ubu ngubu ni uri gukurikirana iyo gahunda iwawe bimeze gute? Urayoboye cyangwa se uri ku mwanya wa kangahe? Bo na nijoro narebye usibye ko n'ubu nyine narebye nijukiri imbere muri abo babahatana keretse bamwe bantambuke mu gicuku kandi byo mu ijoro ntahuze umenye kwabyo mu ijoro abimyijima myinshi. Hanyuma se ninde mu ugukurikiye kuramusiga nk'intera ingana gute? Ninde ungurikiye simwibuka neza ariko ungurikiye murusha amajwi 18 mu gicuku nyine yashobora gukorwa ikintu kidasa. Usibye ko biragoye kuko mu kumanywa nakazi nijoro nkabizitiza amasengesho. Hanyuma wowe kurakurikirana iyi gahunda uko amatora akakorwa niposho ko bigiye kumera, wowe kurabona bimeze gute? Tureke wenda twari tugiye kuri BEA kuri kategori turaza kwinjira no mu zindi kategori. Kuri kategori ya keyboard wowe kurabona gute? Cyangwa se ubaye urutora wowe kuri kategori y'abacuranzi ba keyboard ninde wahamahirwe? Cyangwa se watoye nde? Buriya gutora nibanga. Niyo mpamvu byagiye hariya kuri website. Nubwira ngo ibyo utora ntuze no kubivuga hanze. Ariko abantu 14 avuze ko aribo bari inyuma kandi nawe urumva ko nta n'ikizera afite. 14 ngo mwijoro baraza guhinduka. Ariko amasengesho araza kubimufashamo. Ngiye kubijyanye na keyboard kabisa BEA ndamwemera ni dogiteri kandi yamaze kubaka izina kandi yakijije imitima ya benshi. Yubaka benshi muri ariko se niba baramutoye ni byiza ariko hari uzatorwa. Nkaba navuga ariho abantu nka babiri byenda bazahangana cyane. Hariho nka Mbangutsi bose hari watowe azatambuka ariko rero uze gusenga cyane. Ico kuko mu bari imbere yabo Mbangutsi ntarimo. Mbangutsi arimo bafite amajwi make muri abo yaravuze iyo uvuga n'abandi wendi yoba na Justin raje mu bacuranzi ngo turebe amajwi yogira Justin yayi ariko abandi bacuranzi Mbangutsi ntarimo. Mu bose ngira Mbangutsi ntaza tari. Oya ndasenga senga amajwi ave amajwi yamaze guhabwa abandi aya Mbangutsi rero tahandi yova yihangana. Hanyuma mu zindi kategori urabona hari gihe harimo impano zige zitandukanye. Ni bande bantu wowe uhamahirwe? Ntabwo nubwo yavuze mu mugenzi wacu hano ngo gutora ni mwibanga ariko bivuze ko ushobora gupredicta cyangwa se gupredicta ndake ko wabyumvise. Ushobora kuvuga ati kanaka nje mbona niwe nahamahirwe bitavuze ko ari we uzatora. Cyangwa se ukuri ari igihe abantu bazana amarangamutima mu bintu ariko muri kariyeri zose presque abantu bose ndabazi inzi muri kariyeri z'aba bantu babahatana. Reka tuje kariyeri ku yindi cyangwa se kategori ku yindi tuje muri comedy. Kanyamukoyo gararenze. Tuje kubijanye n'itangazamakuru. Justin ndi muzi ITV1 uriya mungu kandi nawe uzukora cyane. Ese ubundi hagataho nkubaza ikibazo ibi bintu abirimo mwagendeye kuzihe ngingo kugira ngo umuntu ahabwe igikombe hakurikizwa izihe ngingo? Nari ntegereje ngo kubaza aho ngaho wowe kuri mu irushanwa ntiwabajije ibyo bazoshingira, wowe wavuze ko wagomba kugitahana cyakagombye kuba kiri mu wawe. Bakubwiye ko niki bashingiye? Ntaco bambwiye usibye ko numvise ngo harakandi kanama gakorera ubugenzuzi nimba ari ubugenzuzi ariko akanama ningacakiye twakoraga ikizamini ngo umunyeshuri akabwira mwarimu ngo yamupfutse hose nubwo boja ku ruhande ndabizi ko nzopfuka
kuko ibyanga byakunda ico bibazaho mu muziki ntekereza ko kameme mfite pourcentage nyinshi. Hanyuma dukomeza muri kategori indi, kategori ijanye na ministeri, harimo kategori ya za ministeri. Nihe ministeri ubona igomba kwegukana kino gihembo? Ministry ya alarme irabizi. Ministry ya alarme. Hanyuma tuje muri production. Production y'abakora umuziki cyane cyane nkeka ko ari nibo ba producer bari ku rutonde. Nogi yambangutse. Bangutse umugikombe kuri production. Cyane. Hanyuma tuje muri abavuga imivugo poem. Cyangwa tuzi n'abari kuri. Sarya ni bande babayo. Reka tube twibutsa hano ubu batekerezaho. Hanyuma wowe prediction wambwiye ko gutora ari mwibanga kandi mu byukuri ntabwo wavuga uwo watoye, ariko se wowe ubaye watanga iki gihembo ngawe biramutse bibaye kuri wowe ni bande wabiya muri tuje muri buri kategori? Aha duhere kuyiherera, duhere kwitangaza makuru. Itangaza makuru ndagira ngo buriya wese yahise atora uwiwe, ariko itangaza makuru yamaze kumuvuga Justin rwose yagitwara. Hanyuma tuje mu abahanzi bahanga secular secular music bamuyomba yuvuze iryo zina buri hageze Nikindela, woni Nikindela niwe uha amahirwe. Hanyuma tuje Garasi ni ubana na Nikindela muri kariyeri. By the way ntabwo nari nakubaje muri iyo kategori, wowe ninde mu bahanzi baririmba secular ninde waha ikino gihembo wari wowe? No hitamo babiri gusa, umwe wazomuhiga icundi kindi bo byokunda se. Inde nani? No hitamo Garasi na Mupati y'u Burundi. Garasi na Mupati umwe bazomuhiga icundi kindi igice babagabanye. Hanyuma we twari tuvuye ku bahanzi waruvuze Nikindela. Tuje ku ma ministeri. Ministeri buriya barambabarira cyane, gospel sinza nkunda kuyikurikirana. Ibintu by'Imana bizaye muja kuri wowe mbazi ibya ministeri uriya uzuza umubazi by'ino hanze uyu bari hanze yikanije je ko ndaje mu ijuru bakagaruka wowe uzazuma. Hanyuma avuze neza cyane ibya gospel abivuze neza, iwe karazamuka byenda nanjye nkamanuka nuko abivuze, ariko ministeri cyane cyane gospel sinkunda kuyikurikirana cyane, ariko nagiye gisubiza wagiye gisubiza. Hanyuma tuje ku bakora amapoem. Poem harya ni bande harimo nde nande? Abantu mukora amapoem barabona ko mugifite akazi kenshi cyane kugira ngo abantu babamenye, ariko none BEA poem harya mu Kinyamurenge ni biki? Tawenzi no nta numwuzi. Ari umukobwa ngewe nzi ariko amazina ye niyo nibagiwe, yavuze n'imivugo myiza. Denise harimo Denise, harimo wundi wavuze ibyo mu Gatumba wavuze. Reka iyi kategori ntibari buze guhitamo uwo gitwara ko ntibabazi, reka iyi kategori tuse nk'abayisimbuza. Hanyuma se kubijyanye n'uburyo irushanwa ryateguwe, okay, mu bijyanye n'uburyo irushanwa ryateguwe cyangwa se niba nawe ushobora kumbaza mu bijyanye oya sinagomba vuga ngo turirwa tukubaza hano twaje kugira ngo utange ibikombe. Wewe kurushanwa ryateguye gute? Uretse kujya ryateguye gute bavuga kugenda mu ryateguye mwanya nje wo guhitamo umuntu uzatwara igikombe. Nje kwanza ntabwo nemeranya n'uburyo irushanwa ryateguwe, kubera ko nagiye mbigaruka inshuro nyinshi mbere yuko ujya uburyo ryateguwe. Nje none se uraje kubwira umuntu ngo atsinde utaremezanya nuko nikizame niko kuri nje ikizame kitarabaho. Noneho wabazaga nka mwarimu nibazaga ngo ubaze ibyo utazi, warimo ubaze ibyo udashobora gusubiza. Njewe mwambwiye nje nanje ngira ico mvuze ko ndavuga uko njewe mbibona cyangwa se uko nabifashe. Mwebwe mwavuze nk'abantu already mwamaze kuja mu kizame, jewe kino kizame sindakijamwe, ariko nubwo numvise ko abanyamakuru abeshije bande ishoti. Hanyuma impamvu mvuga ko nshingira kwiri rushanwa ntemeranya n'uburyo ryateguye wabigarutseho BEA uvuga ngo ese ubundi bashingiye kuki? Ico kintu mu byukuri twarakibajije, nje narakibajije na mbere numvise nawe ukigarutseho. Uyu nguwe ntitwirwa tumubaza ko ntibigeze bamutora, sinzi impamvu bamureje se kandi ari umunyamakuru harya muri twa ari kwiriste ntabwo ari kwiriste uri gutyo, niyo mpamvu atokwiriwa yiteteye. So icyambere ntituzi bashingiye kuki. Umvise ko ndavuze buriya hari igihe hari abantu bajya mu marushanwa hakaba n'abandi batajya mu marushanwa. Hanyuma iyo abantu bose
hagiye abanyamakuru wambwira ngo abanyamakuru bagiye kuri irushanwa bose avora abagiyeho bashingiye babatoyiranyije mu biki bashingiye kuki abataragiyemo bashingiye hari amakuru abo bifiteho byenda byamenya papa legend OG umusaza ariko kuba Mendi Mind TV itari mu irushanwa ntabwo ari impanuka buriya ibyiza biri imbere kandi kuba tutari acha kugitetea iyo ni kugitetea okay nukuvuga ngo ari Mendi Mind ntazi ico bashingiyeho Museveni hano ntazi ico bashingiyeho BEA ntazi ico bashingiyeho ico ni ikibazo bashingiye ku bikorwa no se Mendi Mind ntabikorwa Mendi Mind TV ifite ibikorwa byinshi ni nshasha kirazamuka neza hanyuma irushanwa nibwo rigitangira kandi ruvuga ngo irushanwa iyo ritangira amakipe yose ntabwo yinjira mu kibuga rimwe harandi azasimbura kandi ikizira kizise ni iherezo ukutangira no kuzamuka hanyuma abanyamakuru bacu bose barimo neza kandi harabazatsinda hari n'abazatsinda reka gusiga amavuta no gusigiriza ko turavuga ibintu bigize ese ubundi ababiteguye no basaba ko bo bisubiza inyuma babyigize inyuma bo bisubiza inyuma bikaje inyuma ku mpamvu imwe ubundi bakagombye kuba amarushanwa ari ibintu biri pratique kariya mu marushanwa bagombye kuba bazanye sente ku pianiste buri muntu wese akaja tambarare noneho hakaza n'abanyamuziki babizi bakakota bakareba urwego rwa buri muntu naho ubu nyine babishize kuri mutandao bon ni byiza kugira ngo umuntu amenye ko afite abafana hirya no hino nk'abantu nzi ko mfite abafana benshi ariko kandi byakabaye ngombwa ko abantu baja kuri ground kuri piste buri muntu akerekana ibikorwa bye nimba turi abapianiste 10 cyangwa 30 wenda bakavuga ngo muri kariyeri y'igisirimba nibaze bakaja hariya muri kariyeri ya jazz nibaje hariya muri kariyeri y'iki nibaje hariya none abantu bagaprayinga muri ico gihe cyo guprayinga nico gihe abantu bamenya banyiri igikorwa kuko kudeje ubu nyine jewe igikombe ndasa n'ugifite kandi iriye nubwo bozana sente kuri piste wa munsi wa 29 jewe sinongiye gucuranga jewe yari yanzoza niteguye gusa kurya ifaranga nta mudu yo gutekereza umuziki nzoba mfite nzoba nifite umugore wanje mukubite ku nzira baje kumpi kandi ikintu nanzi takumpa amanyakenya nukuyazana ari amadolari bakayashira muri envelope ibintu by'amanyakenya ntabzushaka ibyoga nabyo ntago byasobanutse reka manze nongereho gatoya icambere ntabwo nzi ibintu bashingiyeho bategura ibi ndumva BEA nawe niba ari kugenda yisubiraho icya kabiri kugira ngo impaka zishire mu bantu nakivugiye mu mpaka buri hari abantu bagira ubufana butari bwiza nimba reka mvuge watsinze ngatekereza ko Etienne twavuye mu karere kamwe muri Bizura ari ugomba gutsinda ico watsindiye kuko mufitiye ishaka twarabanye mu karere cyangwa yatsinda ngatekereza ko mubyara wanje Museveni yotsinda ariko iyo tugiye kuri piste hariya habe na public irakota kavuga ati kabisa ni nabo batoye kabisa uyu muntu aramerita ibi bikorwa kuko ntabwo dushingira ku majwi ahubwo dushingira kuri actions umuntu yatanze aheza abantu so ikindi rero umuvugaho cya kabiri nza gusangiza abagenzi banje nuko uyu munsi ni na gatatu bari bavuze ko amatora azakorwa mu buryo buri public birabya online ariko bakazabaho itsinda mu by'ukuri rigerageza byibura kugira bisobanuka ibintu kuko nguko bivuze abatora hari kuri public cyangwa muri audience hari igihe bashingira ku marangamutima nkuko nkiyo mifano ugiye utanga ariko baravuze ko hagomba kuja akanama kazakora ico kintu sinzi rero ko mu minsi isigaye ndumva asigaye ejo na 4 na 5 ko ni posho n'umunsi nyirizina sinzi ko ako kanama kazaba kagikoze yo gahunda ko cyane tutari twabasha kukamenya ico kintu naco niba kitagikozwe mu byukuri biragaragara ko mu gitegurwa ry'iki gikorwa ibintu bigenda bihinduka uko bishatse ahubwo kuri njewe novuga ngo papa legend niba ari papa legend ugiti cyo cyaba ari team ufata amafaranga ukazurira abantu bafite impano ukabashigikira ariko ntibinyure bitanyuze muri zina rya competition kingi kubera ko nimba ari competition igira criteria competition igomba kuba ifite team ibikurikirana ishobora no kubazwa ibibazo ikabisobanura kuko iki gikorwa kiri public ikintu kitabazwa cyangwa kidakurikirana ni igikorwa kiri private
ari ikintu kiri public kigomba gukorwa. Iyo ni impamvu ya kabiri ntanga. Hanyuma nawe ahandi ikintu cyari kujyamo imbaraga nyinshi cyane ku ruhande rw'abategura ibyo bakoze babikoze uko bashoboye, bazavuga ngo buri umubyizi mukwe ntako ataba yagize. Hanyuma aha ikintu kinini ahubwo cyari kigwiye gukorwa ku batorwa, bakagumbye nabo kubanza kwiyereka. Urabona ko ari nk'ibyo muri kubaza ugasanga rimwe na rimwe n'abantu ntibabazi ibihangano bya buri wese. Biba byiza nimba habaye irushanwa ko habaho, navuga sinzi nimba navuga no kwiyamamaza cyangwa kwa, ariko hakabamo kumenyekanisha ibikorwa akora. N'iriya link ndibaza ko nibakenge nagiye mbona bayohereza genda bakayiha umuntu, please ntora harabona toye, ariko nawe byinshi bakabimenyekanisha nabo ubwabo bagashiramo imbaraga bakagaragaza ibyo bakora, ndetse n'ibiganiro rimwe na rimwe tugahurira hariya gusa twatoye. Ariko byiza nimba hari irushanwa niba byerekane, niba jye hariya basaba abantu ko babatora bagaragaze ibyo bakora. Benshi bamwe ibihangano byabo ndibizi kubera ko siko bose bakurikirana na social media. So nkeka ko igitekerezo mugenzi wacu avuze mu buryo iyo umuntu ari muri competition ari yamamaza cyangwa se ari marketing niko bisanzwe. Icyo gitekerezo mu byukuri ni cyiza. Wenda impamvu Papa Legend yakoresheje ubu buryo nuko turi mu migabane itandukanye uko ntekereza, kubera ko hari abapianiste turimo duhatana bari mu Rwanda, abandi bari muri Kenya, abandi bari Buganda, abandi bari ahantu hatandukanye, kugira ngo bose babone umwanya wo guhuza ibyo bikorwa. Ariko aho bari bashobora ku accessinga kamera na microphone bakagaragaza ibyo bakora, sipaka azize muri iri tangazamakuru. Yego, kuko ntekereza ko bose abari haramwihatana bose babavugishije, bose barabavugishije, kuko nanjye yaramvugishije nsaba kujamo, ndetse ndi ku mustari nari mwivuga butumwa, mubwira ko naje ahubwo ngomba kuja mu bategura kuko nje ariko abuzwana basuzugura abandi uko hari umuntu ukintekereza ko nje noje mwirushanwa. None se ndabaza akabazo mwabagabo mwitwicarana mu pianiste bagenzi bawe wemerana? Mu pianiste bagenzi banje nemera umwana witwa Nzungu. Okay, yaraguciye muri mwijambo banze ukomereza ahantu warugiye kuvuga ati nkamwe mwabagabo icyo shatse kubabaza buri muntu wese muri twe muramuzi. Hari abantu bikorwa byabo bitaza birenga portail, hakaba n'abandi bikorwa byabo byivugira. Ndabeza urugero nka Mima nubwo bamwe muri twebwe ngabo numvise kare batamuzi, generation shasha, ariko Mima n'umubyeyi. Mima ibikorwa bye byakagombye kuba bivuga, production ya Mima iri ku rwego. Mima n'umubyeyi yumva umuziki, n'umunyamuziki wo ku rwego, n'umupianiste mwiza utari ku rwego rw'abanyamurenge, uri ku rwego rw'andi moko. Habe nawe twatuganirira umunyamuziki ndabizi uzimi mu wari we. Ariko tugiye muri kariyeri y'igisirimba, jewe ntibaza jewe agomba kuza uwa mbere, jewe nduwa zero, ni ngaho nduwa zero hakabona kuza uwa mbere, jewe ndabanza. Kubera iyihe mpamvu? Jewe ibi bakora nije ubitekereza mu by'ukuri, nuko abantu bazagenda batanga comment zitandukanye, kandi ndabizi ko n'umundi hazoze zitandukanye. N'ubushize narabivuze ngo niyemeye, n'ubushize narabivuze, kandi icyo mbangendereye si feedback z'abantu, imbangendereye ko message itambuka. Ntabwo nita kuri comment y'uyu mugabo uko avuga y'ikinyamakuru runaka, y'umucuranzi runaka wanyumvise. Jewe nita kuri message natanze ivuga iki, kandi ubushize narabivuze, none uzobiharira hazoje tuje kuri tele. Nimba nkumvishe neza kuravuga ko hari abantu bari muri irushanwa batari bakwiriye ko bari mu irushanwa, ahubwo bari bakwiriye ko aribo bategura irushanwa, bategura irushanwa, nanone babashira mu irushanwa kubera ibikorwa byabo bizwi. Ibikombe bakabitana mbere ibikombe ndabaza urugero mu by'ukuri, nubwo navuze ngo mbangutse arabizi muri production, ariko Mima n'umuntu n'umubyeyi. Mima ni nyakubahwa, niko abarundi bazavubyita. Wenda abantu bari muri generation y'ubu ngubu bamwe abenshi bazabaje no mu makanisa, wumvise Abudara ngo wacu Abudara giwe n'umusinzi azafata kantu
kamwe oya ahubwo ngo uramusebeje ibyo bintu wabisubiye ese harya iwe avuze gusinda ashobora gusinda n'umwuka wera ntabwo iyo bavuze umusinzi ko bavuze ko yasinze inzoga usanga umwuka wera wenti wo mufata abudara gusa yofata kamwe ariko aza umwana mwiza cyane niwe nari numvise utaruzi mima abudara n'utazi mima ariko nzomumubwira mu ishurirwa ndetse niba ngombwa azofata urugendo musanga i Rwanda. Hanyuma turi kugo tugana ku musozo, abantu benshi bakunze kuvuga ko igikorwa ari ubwa mbere, akenshi mbona ko abenshi babikora ari mu buryo bw'urwitwazo, iyo cyateguwe nabi bakitwaza ati ni ubwa mbere ejo ubutaha bizogenda neza. Njyewe ntabwo numva ko uko kwisigura cya muri ubwo buryo bikunze, ariko ikingenzi cyo igikorwa igitekerezo ni cyiza. Murabyumva gute? Mu byukuri uyu mugabo Papa Legend singiye kuvuga ngo umugabo umwe ngo yabwiye ngundi ngo ingoma yiwe ntizahanguka kandi iyo ni ijambo rya Bibiliya, nta bantu bagomba gutera story muri Bibiliya, ariko Papa Legend ni umugabo mwiza kandi mushimira ko azi gutekereza iki gikorwa, turamushimira kubitekereza. Ijambo rya kabiri ngaruke kuri kakanama k'ubugezuzi kajya kakandi mutagira ngo abagiteguye ni bipfu, buriya baza batora babaguma no kugenzura ibikorwa bya buri muntu in box. Aba ni abanyabwenge, nubwo ubona buriya naratangaye dufite abahungu b'abanyabwenge no kwisi, abahungu muzamubona abanyamurenge aba ni abanyabwenge, aba bari abagasto uzubona Teresia ese ubundi ni wamwazi igikombe bitaraje kure ku igikombe ku muhe kategori muri zose uwozo ubona atari zose ashoboye. Hanyuma wowe igikorwa wakibonye gute ko turagana ku musozo? Igikorwa ni cyiza, wenda agomba kuba improvement mu mitegurire. Gaston ni ngaya amakarite ya jokeri, wana twakadukina jokeri, wazana bibi jokeri kayirye, wazana bwana jokeri kayirye. Gaston ni jokeri, Gaston we Gaston bazoza bakapura nibatawaza kopa niwe, nibatawara chongo niwe, nibazana nukwangiwe arazirya zose. Reka tube tuvuye kuri Dr. BEA, reka tugane kuri Main Mind TV umunyamakuru wayo, hanyuma tugana ku musozo. Uyu wacu ni ngaho yatsinzwe ko ndamurara afite kuri kamera, nuko ntigeze cyo kwikaratasi yitora. Arakoze cyane jokeri hano BEA yabaye jokeri. Morale irahari gusa kimwe cyo Papa Legend yakoze igikorwa cyiza. Mu byukuri ni cyambere ariko aragenda akora ibintu byiza. Ubushize twavuye muri Miss Mulenge aruburiza igenda neza. Ubu nyine yateguye guha impano cyangwa se ibihembo abanyempano. Ni ibikorwa byiza nakwifuriza buri wese ikiza kugishigikira. Kandi abantu bose bazotegera uyu muhungu, abantu bagomba gushigikira igikorwa cyiza umuntu yateguye. Uyu mugabo si wo kurwanwa ahubwo ni ugushigikira. Support y'ibitekerezo, abantu bakamufasha gutekereza, abazi gutekereza cyane kuko n'abandi batabizi, ndetse n'abandi babaniriya muhanze twebwe gino twotanga ifaranga, aba bari hanze bakaza basupporting ibikorwa bye kugira ngo ategure ibintu biri big byagutse. Nimba ari watambutse uri Rwanda bamutegera indege ze mu birori byabaye, nimba ari watambutse ari muri Kongo ibuvira bamutegere cyangwa tujeyo, ariko igikorwa kibe kinini. Wa mugabo we turagushimiye, kandi ugushimira ko ndagushimira nk'umuntu uri mu marushanwa kandi watambutse by'agateganyo. Jewe gusa ndinze zira tariki ibintu byo kunyuruza igikombe canje jewe, kandi muzokimba mu madolari nzoja kwivunjira isirinje nyine. Murakoze, Imana igumugisha waho. Sawa rero murakoze, mukurikiranye ibinyamakuru bigiye bitandukanye birahanga, mwagerageje kumva abatumirwa cyangwa se abo twari kumwe muri kino kiganiro. Nawe ushobora kuba ufite commentaire aho uri gukurikiranira, genda utange commentaire. Igikorwa ni sawa, cyateguwe neza, nibikubona bigomba kongerwamo ubutaha, nibiki bigomba gukosorwamo, nibikunenga, commentaire ni yawe. Reka tubashimire mwe mwabanye natwe, murakoze cyane.